Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ndetse n'impinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye aho amaze guhindurira amabanga General Prime Niyongabo wahoraga atwara ingabo z'u Burundi kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ahinduriye amabanga General Prime Niyongabo byaba bihuriye he n'umugambi wari uriko uravuga wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi bigakorwa n'ibihangange bikomeye cyane bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na General Prime Niyongabo arimo ibi bintu biriko biraba byabigiye kugira izengaruka ku mushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika Perezida Evariste Ndayishimiye niki gitumye akura Prime Niyongabo mu gihe yari yabigerageje ariko bikanga kubera ko umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yanze ko General Prime Niyongabo akurwa mu mabanga byose nibyo tugiye kubashikiriza mwidonido ry'amakuru wecu busabwa nta cindi nibukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo General Prime Niyongabo arahinduriwe amabanga ntibigiye koroha hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi aya niyo makuru adushikira avuga ko nyuma yo guhindurirwa amabanga kwa General Prime Niyongabo ibara ryaba rigiye kugwa mu gihugu cy'u Burundi kuko ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi abikoze kubera ko azi neza ko hari umugambi wari umaze kugera kure kandi uhambaye cyane urimwo ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD uwo mugambi akaba ari wo gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi babanje kumutera kudeta uwo mugambi wari urimwo bande niki gitumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahisemo guhera kuri General Prime Niyongabo nta yindi mpamvu itumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahisemo guhera kuri General Prime Niyongabo nuko amakuru yarafise ari uko umugambi yarawurimo kandi bikaba byari byoroshe cyane ko iyo kudeta yakunda mu gihe General Prime Niyongabo ayigizemwo uruhara kuko murabizi neza ko General Prime Niyongabo niwe watumye General Arengiyome Bunyoni adatembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarakingiye Ndayishimiye ku buryo bukomeye cyane ariko icyaje kumutangaza kikanamushavuza hanyuma nuko yabonye ko General Evariste Ndayishimiye atigeze abona ikiza Prime Niyongabo yamukoreye ahubwo we agahitamo kumubogoza mu mabanga ibyo yagerageje ariko bikanga kubera ko umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yanze gutera umukono ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo bikaba byarashavuje Perezida Evariste Ndayishimiye ku rugero rukomeye cyane kandi bigatuma umubano wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Gervais Ndirakobuca utosekara ku rugero rukomeye cyane ku buryo ubu ngubu barebana ayingwe aho amakuru adushikira avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye uretse ko yanze gufungira ibihangange icyarimwe bikomoka muri CNDD-FDD umugambi yari afise ari wo gupfunga Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nyuma yuko yanze ko General Prime Niyongabo akurwa mu mabanga none benshi baribaza aho Perezida Evariste Ndayishimiye akuye izi mbaraga benshi baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi atahandi akuye imbaraga ahubwo ari uko abonye ko n'ubundi ibintu byamaze kugera kure kandi akabona neza ko n'ubundi atagisigaye akaba ariyo mpamvu yatangiye kwirwanirira akora ibishoboka byose kugira ngo akingire ubutegetsi bwiwe harimo guhindurira amabanga ibihangange bikomeye cyane byari bifise uwo mugambi akirinda guhita ababogoza kuko ahise ababogoreza icyarimwe ibara rishobora guhita rigwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ariyo mpamvu
yakoze ibishoboka byose kugira ngo ahindurire amabanga General Prime Niyongabo atamubogoje, ariko amakuru adushikira akavuga ko amaze kubona ibintu bimaze kongera kujya mu biryo yahita amufata akamupfunga nawe agashaka ibyaha ndetse iremetanya amukorera nk'uko arikoreye General Arengiyome Bunyoni. Ibyo byarangira agahita afata umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca nawe nyine akamubogoza akamwinjiza ibohero nk'uko abamuhanura bariko baramubwira. Ariko nanone amakuru adushikira akavuga ko abahanura Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo abariko baramuta mu mitego ikomeye cyane kugira ngo ubutegetsi bwiwe burindimuke. Akaba ariyo mpamvu ibintu bitoroshe na gatoya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hakaba hari amakuru avuga ko nyuma yaho akoreye iki kintu ibihangange nka byose byahise bishavura bikavuga ko bigiye gukora ibishoboka byose bikamwikuraho, kandi bikaboneka neza ko byanze bikunze batamwikuyeho ashobora gusiga asambuye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. mu bari gutegura iryo tembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye hakaba harimo nyine abari kuvuga ko bashaka gukingira ijunja ndetse bashaka kugumya gukomeza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho abajenerali nka bose abakoroneri barwanye muri CNDD-FDD bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwica igihugu ndetse akaba amaze kwangiza izina ry'umugambwe CNDD-FDD. Akaba ariyo mpamvu bashaka kumukura ku butegetsi byihuse, ariko nawe akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo yirwaneho. Aba bashaka kumukura ku butegetsi babahuriye he na General Arengiyome Bunyoni umaze igihe apfungiwe Igitega akaba yarakatiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose. Amakuru adushikira nuko abajenerali bakomeye cyane harimo na Gervais Ndirakobuca akazamo na Prime Niyongabo yamaze guhindurira amabanga bari bafise umugambi mugari wo gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bagakoresha amahera ya General Arengiyome Bunyoni. Murazi ko General Arengiyome Bunyoni afise amahera menshi cyane hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ayo mahera rero akaba ari yari kuzakoreshwa n'abo bajenerali kugira ngo bakureho Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo nyine Perezida Evariste Ndayishimiye abinyujije mu iperereza ryiwe akaba yarahise abitahura mu ntango, agahita amenya ko hari amakuru avuga ko baba bagiye gutorokesha General Arengiyome Bunyoni kugira ngo agere hanze y'igihugu amaze abahe uburenganzira bwo gukoresha amakonte yiwe, amaze bakureho amafaranga azabafasha gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kubimenya yahise yinumira, ahubwo atangira gutegura umugambi wo kubigeza kure y'ubutegetsi bose hadasigaye n'umwe. Ariko abajyanama be abamugira inama abahanuzi biwe bamuhanura ko bose atabakurira rimwe ko yabakoze ikosa rikomeye cyane, kandi bamubwira ko atababogoza ahubwo yajya akora ikintu gikomeye cyane cyo kubahindurira amabanga kugira ngo abategetsi bandi ntibahite bibaza ibiriko biraba, kandi no kugira ngo ntihagire imyigaragambyo ihita iba mu gihugu cy'u Burundi, kuko impinduka azikoreye rimwe birashobora gutuma abarundi batari bake bajya mu mabarabara amaze bakamagana Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu ari gutegura mu ruyeri kugenda yigeza umwe akabanza akamuhenda ko amuhinduriye amabanga, kandi gahunda afise ariyo kumufata akamupfunga nk'uko mwabonye abigenjereje General Arengiyome Bunyoni, aho yamaze amezi 6 yose yaramukuye ariko atacyo na kimwe yigeze amukoraho. Nyuma y'amezi 6 akaba ariho amufata akamupfunga, abo akaba yaramukatiye gupfungwa ubuzima bwe bwose. Ariko amakuru adushikira akaba avuga ko kuva General Arengiyome Bunyoni yakukatirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose, ibihangambye byahise bigira ishavu rikomeye cyane, ndetse bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gucafuza igihugu n'umugambwe bivanye n'amagambo amaze iminsi atangaza. Akaba ariyo mpamvu bose bahise bahuriza ku kintu kimwe cyo kumukura ku butegetsi, kuko bamuhanuye gutanga imihoho ku neza yanga gutanga imihoho. Akaba ariyo mpamvu ibihangange nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi byahurije ku mugambi wo kumutembagaza ku butegetsi, guhera kuri General Prime Niyongabo umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Abo bose bakaba bari mu mugambi umwe wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, ariko bose mu kubaca intege Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarahereye kuri Prime Niyongabo amuhindurira amabanga kugira ngo azazategeka igisoda gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko n'ubundi akaba ataco yakoze, kuko Prime Niyongabo arafise abagenzi benshi, arafise abo yahaye amabanga ahambaye cyane mu gisirikare cy'u Burundi bakaza biyongera
kubo uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Guillaume Bunyoni afise bamuyoboka bari mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'igipolisi bakaza biyongera ku bashigikiye umushikiranganji wa mbere uriho ubu Gervais Ndirakobuca, hakaza hiyongeraho imbonerakure za Reverien Ndikuriyo, abo bose bakaba baterekwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse hakaba ari n'abagumyabanga bashavuye cane kubera ko bamaze kumenya amakuru y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaragize uruhara rukomeye cane mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza benshi bafataga nk'intwari yabo, akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe, ariko nyine nk'uko mumuzi akaba nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo asambure ako karwe gashaka kumutembagaza ku butegetsi, kuko aravuga ko agiye gufata igisoda akagiha umwizigirwa wiwe ku buryo bizabagora kugira kumutembagaza ku butegetsi. Ariko n'ubundi benshi bakaba batubwira ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora abikoze igihe cyaramaze guhera, kuko abashaka kumutembagaza ku butegetsi baramaze kwitegura kandi imyiteguro bayigeze kure, kuko amakuru adushikira aremeza ko no mu bacungira Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo abari gukorana nabo bashaka kumutembagaza ku butegetsi, aho bazahita bamufata bakamupfunga amaze bakamugeza imbere y'ubutungane akisigura ku byaha byinshi harimo kugambanira igihugu ndetse no gukorana n'abanzi b'igihugu ndetse no gusesa amatungo y'igihugu no gusesa amaraso y'abana b'Abarundi. Ibyo byose bakaba ariko barategura kubimwagiriza, kuko babona neza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye yabagiye gutura igihugu mu manga ikomeye cyane. Ariko andi makuru aturuka kubegereye Perezida Evariste Ndayishimiye nayo akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gutegura guhunga igihugu, akaba ariyo mpamvu amaze igihe kinini agura amapariseri menshi cyane yaba muri Canada, Dubai ndetse no muri Amerika hose, akaba ari gutegura ko umwanya n'umwanya yahunga igihugu. Hakaba n'amakuru avuga ko bamwe mu bana biwe baba bamaze kugezwa hanze y'igihugu mu ntumbero yo kwitegura nyine ibiriko biraba, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arazi ko gukura Prime Niyongabo mu gihe Bunyoni apfunzwe, mu gihe General ukunzwe mu Burundi wagerageje no gutembagaza ubutegetsi ariwe General Prime Niyongabo, nawe nyine abarundi bamukeneye kandi bamushaka, n'abagumyabanga bakaba basaba ko yagaruka, kuko ibyo yavuze byose byarabaye kandi ko nta kibi yigeze akora. Ibyo byose nyine bikaza byongereza Abarundi byiyongera mu bibazo Abarundi bafise ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Abarundi sinzi bavuga ko batazongera kujya inyuma ya CNDD-FDD. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari hagati yo gupfa no gukira, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigezeyo abagerageza kumutembagaza ku butegetsi. Murabona nyine impinduka akoze, akaba ahereye kuri General Prime Niyongabo, kuko abona neza ko igisirikare aramutse agifise mu biganza kumutembagaza ku butegetsi byagorana, akaba ariyo mpamvu nyine amukuye, akaba amuhinduriye amabanga. Ariko n'ubundi hakaba hari abategetsi bakomeye cyane yaba abo mu gisirikare ndetse no mu nzego zirongoye igihugu c'u Burundi no mu mugambwe Perezida Evariste Ndayishimiye yabategura guhindura ndetse no kwirukana burundu, ariko bikaba bikiri kunugwanugwa n'abamwegereye, aho babona neza ko aramutse abikoreye icyarimwe n'ubundi ibara ryahita rigwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bati akari inyuma karahinda, abandi bati Perezida Evariste Ndayishimiye nadahunga igihugu nawe niwe uzapfungwa ubuzima bwe bwose, nk'uko yakatiye Bunyoni gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Abandi ati CNDD-FDD irisambuye, kuko n'ubundi ibona neza ko atacu yarimariye Abarundi, aho benshi bavuga ko n'ubundi abatembagaza ubutegetsi bakomotse muri CNDD-FDD atacu bamarira igihugu, ahubwo Abarundi batari bake bakaba basaba ko igihugu cose cyashyigikira uwahindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru yo ni menshi ari kuvugwa, ariko yose turajya tuyabashikiriza mu idonido kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.